umubonamo yambaye gisirikare bimeze kikora tonsa. Barakwerekana umunsi w'ibirori. Dore umwami bagiye kumumanikira igisitati. Bagiye kumumanikira igisitati. Ndagira ngo ure filime witonze. Abagabo ibihumbi n'ibihumbagiza, kongera 1500 n'ikindi cyabiri ku ruhande na 500 ku ruhande rw'ibumoso, nibo bari gukurura imigozi y'igisitati. Ubundi nta mwami ubura stati. Dore stati ikoze muri zahabu. Stati ikoze muri zahabu. Mwami w'umunyagitugu. Ni ibirori. Umunsi ni show. Urebe. Abaririmba bararirimba. Umunsi ni ibirori. Urebe. Bazamuye igisitati. Zamura igisitati hano. Katururi. Stati barayizamuye. We stati nizamuka mwese muhite mukoma amashyi. Stati y'umwami nizamuka mwese mukoma amashyi. Umuhungu yamaze kubinjiramo bahubba ari mama, ariko ko hari ikintu ndi kumva nkaho umwana wanjye ari hafi hano. Nkaho umwana wanjye ari hafi hano ni mama. Hashize imyaka 25 aziritse iminyururu atazi umwana wahari. Umwana bamutorokanye ari uruhinja bamutabaye. Hari abashakaga kumwica. Kuki bashakaga kumwica? Barakwereka umusaza hano imbere yaranyereye. Aragera ni babande bagenda barimba ngo miliyoni we. Miliyoni. Do babandi baba ryakare bagenda baririmba ngo miliyoni. Urebe. Baririmba miliyoni. Igibumbano cyaramanutse gitangira kwica abantu. Abinyuma bagenda baririmba ngo miliyoni iki niki. Urebe. Kibumbano kiramanuka. Abayenda baryakare we mubareke. गज की प्रतिमा iriya stati ifite metero zigera mu 100. Abantu 100 bapfuye nk'igitambo byaba bitwaye iki? Igistati cyaramanutse ngo cyica abantu bagera mu 100 nk'ibitambo. Umwami aravuze ngo ntacyo byabitwaye. Haru waje dufata wa mukozi ari wenyine mama we. Byagakozwe n'abaryakariho 500 n'igihumbi 900. Ayisa bikora ari umwe.